banyicira umwana rubozo barangaragurira n'agahinda. Ibyabaye byabereye mu kabari ka Feredina byamaze kubyo byose aza hanze ariko ngaza gukubitwa ibuye n'uwitwa Afuta nawe yararimo na mudugudu na mutekano imwe bari barimo banywera. Birababaje biteye n'agahinda kuba umuntu yakicwa hari inzego z'ubuyobozi zimuhagarikiye, hari umukuru w'umudugudu, hari na gitifu w'akagari. Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe. Umugore yagerageje kwiyahura ariko ntiyapfa. Kugeza izi saha uyu mugore yagerageje gukoresha umuti wica udukoko uzwi nka simakombe. Uyu mugore aza kwiyahura ariko ntiyapfa. Amakuru abaturage babwitangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda bavuga yuko uyu mugore cyari gitumye agiye kwiyahura ari amakimbirane ahora mu muryango wabo, dore ko ngo uyu mugore yabuze urubyaro kugeza izi saha ntago abyara kandi agiye kugeza igihe cyo gucura uyu mugore atarabona umwana. Abaturage bavuga yuko rero impamvu yaragiye kwiyahura nuko umugabo wiwe amuhoza ku nkeke, bityo rero ubuyobozi bwakemura kino kibazo bugihereye mu mizi. Uyu mugabo agahanirwa ko ahoza umugore we ku nkeke amushinza ko atabyara kugeza izi saha, umugore nawe bikamutera ikiniga bikamushengura n'umutima. Uyu mugore nawe agahanirwa icyaha cyo ko yaragiye kwiyahura ariko ntiyapfa. Mwibuke yuko icyaha cyo kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye nupfe ugomba gufungwa cyangwa ugomba guhanwa kugira ngo hatazajya n'undi muntu ubasha kubitinyuka. Abaturage basaba ubuyobozi bw'umurenge ko bwakwinjira mwa kino kibazo bakagikemura byananirana bakitabaza izindi nzego. Ayo makimbirane ahora mwuno muryango azatuma umwe muri bo yitaba Imana. Kugeza izi saha uyu mugore yaravuye mu buzima ariko Imana iza gukinga ukuboko. Inzego z'ubuyobozi zikemure kino kibazo nta ruhande na rumwe babogamiye. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo hari umuryango uvuga yuko baguze isambu. Kugeza izi saha uyu muryango baguzemo isambu wanje kubahereza ubutaka nk'uko babyumvikanye, dore yuko bano baguze ubutaka n'umwana wo mwuno muryango ndetse bagiye kubwibaruzaho biranga. Barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo cyangwa umurenge wa Rusororo ko wabarenganura. Bavuga yuko kugeza izi saha iki kibanza baguze gihagaze amafaranga angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bityo rero ubutaka bwabo barabwimwe ndetse bagiye kwibaruza buno butaka baza gusanga uyu mwana nago arahabwa ubutaka, kandi ababyeyi be bari bemeye yuko uyu mwana bamuhaye ubutaka. Nibwo rero bazaga kwishyura bakoresha noteri, bavuga ko bazaza gusinya, ariko kugeza izi saha ibyandiko byo kwa noteri uno muryango waguze ubutaka warabibuze. Nibwo rero wiyegereje cyangwa yagiye mu buyobozi bw'ibanze babohereza kujya kumvikana no kwangira no butaka. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Munyemerera amakuru yacu tuyatangire gutya. Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe umugore yagerageje kwiyahura ariko ntiyapfa. Kugeza izi saha uyu mugore yagerageje gukoresha umuti wica udukoko uzwi nka simakombe. Uyu mugore aza kwiyahura ariko ntiyapfa. Amakuru abaturage babwitangazamakuru rya Kidasamura TV Rwanda bavuga yuko uyu mugore cyari gitumye agiye kwiyahura ari amakimbirane ahora mu muryango wabo, dore ko ngo uyu mugore yabuze urubyaro kugeza izi saha ntago abyara kandi agiye kugeza igihe cyo gucura uyu mugore atarabona umwana. Abaturage bavuga yuko rero impamvu yaragiye kwiyahura nuko umugabo wiwe amuhoza ku nkeke, bityo rero ubuyobozi bwakemura kino kibazo bugihereye mu mizi. Uyu mugabo agahanirwa ko ahoza umugore we ku nkeke amushinza ko atabyara kugeza izi saha, umugore nawe bikamutera ikiniga bikamushengura n'umutima. Uyu mugore nawe agahanirwa icyaha cyo ko yaragiye kwiyahura ariko ntiyapfa. Mwibuke yuko icyaha cyo kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye nupfe ugomba gufungwa cyangwa ugomba guhanwa kugira ngo hatazajya n'undi muntu ubasha kubitinyuka. Abaturage basaba ubuyobozi bw'umurenge ko bwakwinjira mwa kino kibazo bakagikemura byananirana bakitabaza izindi nzego. Ayo makimbirane ahora mwuno muryango azatuma umwe muri bo yitaba Imana. Kugeza izi saha uyu mugore yaravuye mu buzima ariko Imana iza gukinga ukuboko. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo hari umuryango uvuga yuko baguze isambu. Kugeza izi saha uyu muryango baguzemo isambu wanje kubahereza ubutaka nk'uko babyumvikanye, dore yuko bano baguze ubutaka
n'umwana wo mw'uno muryango ndetse bagiye kubwibaruzaho biranga. Barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo cyangwa umurenge wa Rusororo ko wabarenganura. Bavuga yuko kugeza izi saha iki kibanza baguze gihagaze amafaranga angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Bityo rero ubutaka bwabo barabwimwe ndetse bagiye kwibaruzaho buno butaka, baza gusanga uyu mwana ntago arahabwa ubutaka, kandi ababyeyi be bari bemeye yuko uyu mwana bamuhaye ubutaka. Nibwo rero bazaga kwishyura bakoresha noteri, bavuga ko bazaza gusinya, ariko kugeza izi saha ibyandiko byo kwa noteri uno muryango waguze ubutaka warabibuze. Nibwo rero wiyegereje cyangwa yagiye mu buyobozi bw'ibanze babohereza kujya kumvikana no kwa nyiri no butaka.